kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Hadin ka jingkut no kesamoy trekam jong ki nongkit kam ka seng KSU ha ka wei ke school ba Riboy District kabelatip kum ka Mahatma Gandhi University. Kinong ilam jong seng nang seng kami rengkan bat kinong ilam jong ka North Khasi District Unit ha ka 400 trek unai wing arjar arpsau kila hiar se ketika school ba nak bantaban penthmai kinong kit kam jong nang senat trekam jong ka seng ya kinong kit kam ki bala penthmai mentang sengi labu ya ka samoy trekam ka basisnem kata nandu snam arjar arpsau hadu arjar arpsan kabalong ha baro ki senat trekam jong ka seng ki badan haki jeka pule balbu ya ka samoy trekam ka batang sisnem. Hagini kesengi lajit bat penskem ya usamla Proker Lius Ramshon kumu presiden, bat usamla Wilson Lengdo kumu general secretary, nalor kiwe kino ilam kibala bat halaki kam, kentup ya kisamla kentai bat kisamla sinrang. Ya gini kino ilam jong seng Mahatma Gandhi University Riboy District, lawan ban penskem da usamla Ruben N. Najar, ubari asisten general secretary keseng seng kemi, hagajingi dan lang jong usamla Melajit Kongbu, ubari Assistant Information and Publicity Secretary, usamla Banjob Maring ubari Assistant Secretary ke North Khasi District Unit, usamla Toning Lapang ubari Education Secretary Lembat kiwe kidikot jong keseng KSU. Haba ajeng keren nagaliang jong usamla Ruben N. Najar, ulong bagi samla pule kimdei bankut tangha kene kejeng pule Henry ki deban longru ki baminat bantip ye ki weipat ki benta ha ke imlang salang kenang bagari berkejai penriukan kiu syakmat seperang dak baban rapru banong baga jela menta kala jurpalat ke jingbam sab ke jingbam pong ula kentu ye ke samla pule bakimdei bansa yelam bakala ha ke jingim jongki Henry barbor ki deban scam hala ke jong kenong rim samla kari dak mensi kitya bakti beri utuble ikulah sedang mencapai hak met pensil ya Khasi Students Union bak lingba jangka ya kari bak gajat berdepesi kajing bangsa apa kajila jungi in melaban len kadai kawai nak kawai ke basyar hitam nam tak kajing bangsa kajila jungi kahir kaki papa cuci gedung dari tentang kaki bangsa. Balik hak ke universiti level nak keren Jepang ada kaki bangsa. Nomor apa? Pilih mapi lasar di sini. Yo hari nak lepas ke universiti kamput ke syakri ke jopi tak ni. Nak kerana banganin bahadin kani ke jimino jopi nak ni universiti pindah di posisi papir. Pindah dibagi kam papir bah dari hantar ban yui bakumnu bisa kiri ya kaja menteri ngam dari sekolah ngapan batai ini batek ini le ciki office papir ni baik di jing ibaisha kumusyo Allah bilong kalau normal tu kata ni hapan cuma kowe kapok kali kapok wala lagi baru dah long normal kata kali cuma teng ni pen di bahasa English ni pen kita mending kapok marburuk di bagian ni le bandile rulu kam ni apa bahasa ni le hari office minung ni apa bahasa satu ni kuah yang kecil menteri berjuni bantai ilang punta baka bangsa kebampok kan bang ni yang banyale bat kita bat dan syong api kita sama pakade lalu cuba menteri pengini persya kita ke baru nyemde banhaila pakade bangsa corruption ko mengi pakan rum akan dijawab ini pembangi mentah ngimla open ministers nomor bahasa kadu kadwai kin bangsa mentah dihapan biang ini dikipai pak Akbor pada akbor election, kei bagi dalam kam kum kisama puli, kum kisama jokojan pendiri, ngidei ban yang scam kadang kadang, kum bakran dewi sama, nangis cuma tinggal apa, tinggal posisi yang kita harus jong, ngidon kam ban kontribusi,
bila pandai position ba kumlu ken ma bidang don hapo jongpi ibadam don kam ya kacing arab long kebaklo ban kene ti jingarap genu ini ibadam kam kalau pandai ini bentar kam semua ya ban ken ma tada asal ni pisong kata pet babila pamara kacing kala ken ma gawe babli ibadam kam ke ban ai la syakaje pendri Iem kini isi mengi babun Ibriu hat pandang kelapoi kalau kakek kiklet kerja bendriu kita tanya maladi bun sin kerja bendriu ni ngiyong ba ngiyong ya bisi ya kata karebi joko jing bisi di ban berikut ni lada ngai bawa pardo parsunam jongkiu ngamde bantan patlun Hendai bagi bangero, papan kentiu, papan ban air musa, bangiru, tada ula ngiru di bangla. Bagi nyarap, ikiwi tentang entahi, baga ngii baga jad bendriu ni kan kala. Kum baca bendriu ngii, iki statement bapher, mo ngii berigas ni, ba yang jelas mengalaya, yang pengelah untuk music capital, yang pelah yang takung karok capital. Pon kum kaseng ngimdon iki kecing persya kalau kata kabentar hendi kawin ngiri bansutu ba hatu kiwi kecing pendriu kitpen kecing pendriu besi tang kibriu ba sultan yang kata masa dan sultan kecing semua ne kum yang kata kecing pendriu kebakalan kabat kibriu teplay betul pun terka ba kabayeng kinong kei kibini Kini isi babun sih niklat no ikicingkan kam ke bahmat tu jauh kerja pendiri idam kam college ke bakher ikicing puli juni idam kam iki head structure ke bakher kenang ba ninyo cara di suma bahatam ban kita ke baru kisyong hangi bangi ngin voice out ya kicingkan kam jauh kerja pendiri Hot yang sangat entertainment ngidam kam hindi kata tandi bagi-bagi tan kita hindi bagi-bagi kecil pendiri bagi ngidam kam ini kiwi baru ini kecil pendiri kecil pendiri tam pasitro dengan compare kumka hal Manipur di kecil pendiri mete ki dalam buah apa yang kata hindi kimete iki oknum kita kecil pendiri prepare di sports prepare yang kecil puli kita di bakher kita di poi bishman prepare di civil service examination kita pas man usna kelaman pemi beriu balik kita ki boleh apa kerpang ki boleh tahu tuju ini baru kasilong no bagi pelebor hanu hakai kepada kamu kajian puni minta kita puni baru lah Beliau pun dicinta bahar hukum ni nak masuk heribat air macam masuk ke jungi kinong ilang kibar neka poteng kibar ele pan pelandu ini menginyo ada kajong betul banglong kata jelas balika waktu itu lagi dia betul nagadi menang senam kipoi tang diberi dibusur sekalian lu menjong KSUMGU ini kalale shibun ki kam ha bile bagi samla pule bile bat kene university bat nashkwa EP banra ne ek jumun ha bala form ya khasi student ne ha ka artho tre jong lebe khatna ispa ne bupra ban ko me abagi kinong yalam ha ko por kila seng ne ka seng jum samla pule ki om na kabenta kabakmat ko kibo ban pe na kabenta ka bahagnya jong ki samla pule to por ban prio ye admission ban haki school ki bakher ban kerpang haki jika pule ki bakham sholor ane kita ki school pa mereka kenangan ismi ki por ka khasi student kala shimro ya kiwi Fatima kibakta na kamta ka imlang salam banamta kari pagajat jungi kisamla
kiba pidon bok pidon hapo kasih sedenian kumbangi tiap hapo jong kesiu yimdon kata gaji semua perdong dan semua perhai dan semua penyam kidon gaji ruai bong kenriam benar ubhoi war udai par kasih bayar kasih sedenian kekentup lang ya ada pidai di war ada pidai di boy lani ada pidai kenriam ada pidai benar ada pidai maram ada pidai ulangam ni hablang ampu kejuk ketup bagi lom kita tang kawin kejayaan riu bat kata kadai kejayaan riu kasih bat lajar lapor daga kasih sedenian kebelum gaseng kebakentup lang ya paro hakawi kesyatri bengitir ya ka kata kasih sedenian isamla ki belum kungi para ki jonga kungi men ki jonga pismutu yang dia di jonga seng mentah haki sau pos nem tam ngelajan kenjo syakata kajing poi syau mau ya pasan po satang takdo di telis nam kaseng bagi mengelam kilayat pun kijinge hajian di jungki ngidang yui hagi tayo ki baladat hagi singi ki baladat isamla pule jom kalehu bahab apo syatri jom kasih sedenian nehu yulen bat khot jom sen badan lang hangto bat kumju na dikhot jom bane husu ki basyakhan na kabunta kalawai jom ka pule jom di bat kalawai jom lumdian sisin perkat don ki bayakran yang bagi sama pule ada ki pule jemut tang haji pule jom ki bat lenno nonto kata kesuke ban perkat ndrai ki hapan syak stom apren jom jingkrian bat mer bat si ki hapan syom hamto ban syakhan na kabenta kajungki kidon ki semla pule bagi ni perlu bagi itu di berkat ki jumiru misyong berki kebasa tangkat tu kate benai lalak ban pendet ki pule ndrai ki kloi pate ban syak syutom na kabenta pate kebenuan berki por dengan maskwa penong ibi semla ni kedon kekenkian ke bohong ngim ayu patisi ayu ngende amar kari kunjung iti sama berlang ame berpenyesok jadi apa juga kasih sedenian MGU unit ngin sim yang nek benta berkat berpusat om kang bapidon apa kene ke skul pak ni sekarang boleh jumpi kendai kena bandra ru ndah bila le syakishno bitau ane syaki yang besar jumpi banunra yang kata muslim jom kejili muslim jom kejili bakajat kendri kejili kadun kam kejili teli bat kejili trelang iwe iwe pa sibun ki khot ki jungi ki belama kami ketian din ya kisnem ki belemo kelama sibun ki jinge ndre ni snusor bari panggane kesan kepada ni haduk mental ni bat kepada ini roh junam kapat kecak pendiri kodon asli jumna petai nama balai lawang punta sibun kiji pentarha kima sibun kiji ki bukum dikhot jom kesen ki tungku ajian ki juki pendrai ismusorong bakata kamoto jom kesen gabong mat cepram keluar dari kedangian bagian sawah bagian sawah jadi tang ki kunhun jom disamla ki balam persyang banunra ya kejing teli jom gajah dari ujungi bat sibenta ismusoro ba kakasi sedemikian kadon yang nak terekam hati skul ba ki beter bat kadon ru ya kisnat terekam ki basyabar nagari dobi ki jumi ak babun sin ki longi ki baduna agayo kokot kiba duna ha jitek uji syambang ki julen bani kendo ya dikhot jom sen baginte ya kita ki cika pule ki bodon syaba nama gejing pun pala kita ki cika pule rangai dan kita ki Fit University bodon syaba nreda kajing wani kendo juki ya gino ilam jom sen badon jing kendo juki yang dikhot jong keseng berunsang itu pati benta
sebelum syabar negeri begitu jungi isayo pat pentet dan ban ikai ki dan ban alam ki akan ti bedai Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai